Svi smo mi ili bar većina čuli za Maričku bitku. Da li baš i koliko znamo o njoj? Pa ništa više ili manje nego i o daleko čuvenoj Kosovskoj bitci. Iako većina nas misli da zna. Zašto mi uopšte želimo da govorimo o Maričkoj bitci danas? Zato što, ako zaista podrobno proučimo našu istoriju poslednjih 8 vekova, jednostavno teško je naći pandan ovom događaju i njegovom značaju za dalji tok istorije Srba i srpskih država. Opet se pitamo, zašto? Sve što se događalo u vreme i posle nesrećne smrti cara Dušana govori i dan danas o nama kao narodu, mentalitetu i tako dalje. A situacija sa našim ponašanjem i načinom funkcionisanja na nivou bilo kakve vlasti od Karađorđevog rata do danas je praktično identična tom stanju koje je bilo u vreme i posle već pomenute smrti cara Dušana. Marička bitka je trebala da odluči sudbinu hrišćanstva i Srba, srpske države i njene budućnosti uopšte. Ona je i odlučila, kako se danas već više nego ikad čini, ukoliko sagledamo šta se sve dešavalo i dešava od te 1371. godine do danas. Jednostavno, poraz je bio katastrofalan i prosto kataklizmičan. Da stvar bude još gora, bio je zaista ponižavajući jer turska vojska nije pobedila zato što je bila bolja ili nadmoćnija. Pobedila nas je zato što smo mi prvo pobedili sami sebe. Nejaki mladi car Stefan Uroš, nakon iznenadne smrti njegovog oca, cara Dušana Silnog, nije hteo da uči. Iskreno rečeno, mladi carević nije bio sposoban da sačuva carstvo, nego je otpočela bespoštedna borba za nasledstvo između njega, njegovog starijeg brata Siniše i carice majke Jelene. Hroničari navode da Uroš nije imao ni dara ni snage da dostojno i vojnički odgovori na sve veće turske pretnje južnim delovima carstva, pa se Vukašin Mrnjavčević 1366. odmetnuo od svog suverena i proglasio kraljem. Podržao ga je brat Uglješa i Vukašin ga je u znak zahvalnosti proglasio despotom. Nakon neuspelog pokušaja da objedine podeljenu i posvađenu srpsku vlastelu, braća su odlučila da prikupe vojsku i iz dva pravca krenu u pohod na Turke, tako da se dve vojske sastanu u černomerskim lugovima na reci Marici, odakle je od turske prestonice Drenopolja bilo samo 40 kilometara. Vukašin je krenuo iz Skoplja, a Uglješa iz Sera. Za divno čudo, obe vojske su na zakazani dan, 25. septembar 1371. stigle na dogovoreno mesto. Brzina ovoga pohoda je potpuno iznenadila Turke, jer te jeseni sultan Murat nije bio u Drenopolju, nego u Anadolskom primorju gde je bio zauzet opsadom Brige. U njegovom odsustvu prestonicom je upravljao njegov najbolji vojskovođa Lala Šahin, pod čijom komandom su bile prilično male vojne snage. Ali lukavi vojskovođa nije hteo da diže paniku, nego je poslao glasnika sultanu da ga izvesti o nevolji, a Uhode je poslao u srpsku vojsku da mu obezbede prave informacije. Prema prvim saznanjima, srpska vojska je brojala preko 65.000 fantastično pripremljenih iskusnih ratnika. Mnogi istoričari tvrde da je u tom trenutku to bila najbolja vojna formacija u Evropi, spremna da pobedi najmoćnije armije imperija, dok su Turci imali svega 15.000 vojnika za odbranu prestonice. Ako napad usledi tokom noći ili rano ujutru, Turci nisu imali nikakve šanse da se odupru. Ali promoćurni Lala Šahin nije hteo da izvrši povlačenje iz prestonice dok ne utvrdi koje su namere Srba. Iskusni vojskovođa je dobro poznavao srpski mentalitet i predvideo je šta će se dogoditi. A dogodilo se ono što nikako nije smelo da se dogodi. Kada su se susrele Vukašinova i Uglješina vojska na Marici, svi oni su bili toliko oduševljeni što su uspeli da stignu tačno na zakazano mesto i vreme u tolikom broju, da je to uzeto kao povod za bučnu proslavu i veselje. Razlog više su imali u saznanju da su njihove vojne snage bile nekoliko puta veće od snaga turskih branitelja. Čvrsto ubeđeni da će lako i bez velike muke savladati sledećeg dana mnogo slabijeg neprijatelja, srpska vojska je otpočela slavlje unapred. Mala digresija, da li vas ovo podsjeća na nas danas, kada već unapred otpisujemo protivnike u sportu, recimo? Uglavnom, prešavši preko postojećeg mosta na levu stranu Marice,
srpske snage su se ulogorile i onda otpočele gozbu, piće i odmor. Poneseni brojčano i obodreni do tadašnjim uspesima, srpski ratnici i njihove vođe su se bahato raspojasali i postali su nehajni, samouvereni i razulareni. Ismevali su i ponižavali svoje neprijatelje, duboko verujući da će ih ujutru razbiti. Toliko su bili neoprezni da nisu stavili nikakvu stražu oko logora, da su konje sakupili u ergelu na jednom mestu da se nahrane i napoje, a ratnici su pri gozbi i na počinku otpasali oružja i poskidali oklope. Kada je blago jesenje veče utonulo u noć, odmah iza ponoći je umorna vojska konačno zaspala. Obavešteno duhoda kako se ponaša srpska vojska, prepredeni vojskovođa Lala Šahin je shvatio da s mesta mora da izvrši prepad i da nanese veliki poraz usnuloj vojsci. Kao što gospodin Branko Dragaš kaže, bitka na Marici govori o našem srpskom mentalitetu više nego svi stručni napisi naše malograđanske inteligencije. Budimo iskreni, priznajmo da su te naše osobine glavni krivci za nacionalnu tragediju koja nam se dešava. Niko nam nije kriv za sve što nam se desilo. Mi smo najveći krivci. Utakmica se igra do poslednjeg sudjenog zvižduka. Valjda će neke generacije u budućnosti naučiti to. Nadamo se.